To je to, Marija. Spreman za put. Spreman, ko zapeta puška. Hvala još jednom, vidimo se, sve najbolje. Ćao. Napuštam Hrvatsku, najpre tranzit kroz Sloveniju, pa onda Italija. Na putu do Portugala, iz Prečice s Italija. Danas vozim 500 km, prolazim kroz Trst i na Barkoli pravim kafe pauzu. Kafe pauza je gotova. Na pumpi kod Padove prepoznao me je pratilac Klaudio iz Hrvatske. Poštovanje, ja sam Česko. Gledajte me, ja? Mi se sviđa. Dobro je. Vidio sam beogradska tablica, imate taj GTL i vidim Nolan. To ste vi. Ajde, živjeli. Baš mi je drago. Vi barem znate u svaki grad koji dođete, vi objasnite. Sljedeću pauzu ću napraviti za nekih sat vremena. Zaustavit ću se u mjestu Sirmione, koje se nalazi na obali jezera Garda. Nakon Umaga, moja sljedeća destinacija će biti Azurna obala, ali pre toga jezero Garda. Nastavljam dalje prema Breši i Piacenzi, a na 110 km ispred Genove zaustavljam se u mjestu Santa Giulietta gdje ću prenoćiti. Motor je na sigurnom u garaži. Današnja vožnja je protekla bez jednog problema. Sutra nastavljam autoputem do Genove, a onda ću pored mora sve do Nice.